Indoda yephupho, isahluko 7. Ukutshona kwelanga kuletha injabulo ezikhoveni ngoba kuyabe sekusile kuzo. Zikhala nxa zonke. Yebo-ke sikhona esifike sathi phuku esihlahleni sevimila eceleni komuzi kaDube. Uphume senqaba kakhulu esiyasijikijela ngesikhuni somlilo njengoba kulenkolelo yokuthi kwenziwa kanjalo. Abanye bathi izikhova ngezabathakathi. Kambe kwazi bani? Emzini kaDube bakheneme abaselankani losilibaziso ohambe okonwabu olwathunywa emandulo kwathiwa luyetshela abantu ukuthi kangeke besafa lwanabuzela ke kwaze kwathunywa untulo wathi ntantanta wayaluqalela wafika watshala ukuthi qhabo sebezakufa. Yikho lamhla kuthiwa sesibambe elikaNtulu. Njengoba bethembe ukugqilaza usilibaziso, namhla amavilavoxo ehluleka ukuzwenwaya. Kawala wona amanzi okunatha kodwa lokhu baze behluleke ngitsho lokuyatheza inkuni. Badobhadobha ukuzincwatha okungeke kwafuthisa lona ilambazi. Sekumpunzi endlemini lapha ekhaya. Selitshonile usilibaziso. Selitshonile ilanga. Usilibaziso wakho ungaphi? Kuhayiza uMachuma ekhangele esangweni. Ucabanga ukuthi usilibaziso uzathutsha amtshele akudla ngesikhathi sendlala. Manje ubuza mina mama. Akhwiqize amahlombe usilibaziso kumnenga ukuthi kungani kubuzwa yena. Ubuqholo bakhe bulokhu busiya phambili. Ngibuza wena ukuthini kwakhona? Uzakuba umfazi onjani okhuleka kuyatheza inkuni? Emkulwini kulokhu kulomlotha wekuseni. Enganaki ukuthi usekhuluma yedwa njengohlanya. Nanko kudala esukumile uNokhanya wazivalela exhibeni lakhe. Unina amlandile uhuba ukokhozi lusiyahwitha itshiyane. Ethwele umhadlabula oswazi lwephani. Wena Nokhanya, phuma lapho. Ngikhuluma lawe ngenza izanka yi. Achaye isivalo uMachuma lutho ukuphendula uNokhanya. Abhule izidwaba uMachuma ngenxa yentukuthelo kwazise uyamuzwa ezithulela. Anxaphe ngapha etsaka amathe. Ayaya, nansi ingulube inginonela. Achaye izandla uMachuma nangu esiyaphekela uDube. Esephekile aphakulele uDube kuphela. Njengoba kuthiwa ukudla kudliwa yinhliziyo. Yena akalayo inkwabitho yekudla. Ucabanga ngosilibaziso osehambe umhambela futhi kanye langendelelo kaNokhanya. Azizwe efuthela sibili kuthi kadle inja, kuthi kungahlwa bayelala. uMachuma lokhu ephenduphendua ukuphela sengathi uqonjwe izinkobe ezingavuthwanga kuhle. Kwesinye isikhathi uzwakala enxapha kuphinde kwelanywe yikuncifa. Kuphethe ngokunikina ikhanda. Ugaya izibozi kuphela ngosilibaziso. Ngendlela azonde ngayo uzonde klikli sibili. Lokumbulala amgqibele yedwa usengakwenza kungabi izindaba zalutho. uDube aphethe esembuzile ukuthi kungani engalali. Awulalanga nkosikazi, ucabangani sithanda sami? Angithi uyakwazi ukuthi uDube uyohlezi ekuthanda kuze kubuye uJesu. Aphanyeke isandla ekhalweni lomkakhe. Dube, awuboni ukuthi sekungumhlambi kaze lusile lapha kodwa? Uyakubona nje lokho? Kungaphi ukusilibaziso kwakho? Sengivela khangela zonke izindlu kodwa kubetha umoya. Hayi futhi shemu. Awise iphika uMachuma. Qiniso le imkhekhebula umoya. Ngakusisa koDube bebe sebeqedile ukunatha itiye. Athule kancane uDube alandile ngokuhwaqa uhamba lolaka athi jeqe kumkakhe abuze ngesibhongobhiya selizwi esithi, Machuma, ngikubuza kokugcina. Uyakwazi yini ukuthi uNokhanya wakhipha isisu? Achilibike uMachuma aphe uDube umhlane. Ungenzi ngathi awungizwa Machuma. Lokungabafanyana okwelusayo kuyakwazi.
bekungenani ukuthi amzaye lowo mntwana kuDluli. Indaba le iyamemetheka isize yayefika konkosikazi. Ngubani ozamthatha uNokhanya? Uyazazi ezalapha ukuthi azilali, ungathi kumbe zidluliswa yisavunguzane. Athule zwi uMachuma aze akhwaze futhi uDube ngokukloloda okukhulu aphethe phendulile umkakhe. Ngiyekele mina bose kaNokhanya, yikho lokho nje okuqinelayo. Amampunge owezwa ngabantu kodwa usehlula ngoSilibaziso osuke izolo ekuseni walala engekho lapha ekhaya. Ekufikeni kwakhe ngizamdinda aze ayelikhomba idlinza lenkosi uLobhengula. Akhethe ukuzithulela uDube athathe intonga yakhe aphume. uMachuma laye ayekukha amanzi abuye esenza yonke imisetshazana yasekhaya. uNokhanya uzilalele exhibeni lakhe. Unina wesaba lokuyamvusa funa amphendule kubi kuze kuzwe lodlula ngendlela. Ebuthambameni belanga liphelekezelwa yimizwilili yezinyoni zisitsho ngamacudlwana azo ezabusiswa ngawo. Babone thutshu uSilibaziso. Yewu, yibuhle bentombini lobu, yekela wena. Esathi uyabingelela uMachuma ahle amqage esevova umantshu. Sondela lapho wona Silibaziso, khwayilahle, uvela ngapha? Eyihlalisa impama uSilibaziso athi diya aqhubeke edlokova uMachuma. Namhla ngizakubulela nje ngezami izandla. Ulele ngaphi izolo? Usuke ngumuntu ongezwa kuhle usenzela ukuthi ngikuphe imvumo yokuphuma ekhaya? Asukume uSilibaziso esediyazela okwechwane elikhitshwe emanzini. Uthule okwesimumu uSilibaziso athethe abhuqubeze uMachuma. Ngikhuluma lawe ungithela ngenyembezi. Yimi engikuthume ukuthi uyekwembulela amajaha izidwaba. Khonokho nje kungene uDube ephethe intonga. Engabe esabuza, adonse uSilibaziso angene laye emkulwini. Mtshaye baba, sizathini sesibona ngesisu? Mingaki imendo ayichiyayo uSilibaziso? Ekhanda lakhe kugcwele amanzi kuphela. Yona iphi indoda engamlobola? Ukhale umzaca wentonga abubule uSilibaziso, kodwa uzasizwa ngubani? uDube usemchaya sengathi ubhula amabele. Ahlalise umzaca esiqwini sendlebe kuthi gubha ingubo emnyama ebusweni bukaSilibaziso. Akunanzelele umalumakhe kodwa engaqisi iqakala, aqhubeke kunjalo. Ngizakubulala mina mntakantombi, utsho kanje emnyikinya anake ukuthi umthambiso usuziphumela wodwa kuSilibaziso. Lumchaye lumeqo uvalo, nanko usekubona ukuthi usebulele umuntu. Aqale ukuwalazela ke manje. Machuma, gijima lamanzi Machuma, gijima lamanzi. Angene egijima ukaNogwaja uMachuma laye selimdutshuza uvadlwana. Kambe nxa bengabulala umuntu into abazayithini? Wona umphakathi uzabenzani? Bamqunge ngamanzi kodwa aqhubeke ethe daca phansi. Efelani nje umntakantombi futhi. Baba, akanyakazi la kunyakaza, usefile. Usephenduke udokotela uMachuma, useguqe wakhothamisela ikhanda enhlizweni kaSilibaziso. Useke wamthambisela endlebeni kodwa lakhathesi lutho ukuthi aphaphame. Kuthule phose imizuzwana engaba 10 engekho opha omunye umlomo. Aqhubeke ethe dindilizi laphayana uSilibaziso. Into esayithini walesibili nkosikazi? Ngingaka ngiyefela ejele. Akhwince emkhono eyembe uDube ekhangele uMachuma. Nxa kungenzeka ukuthi ufile, kumele senze icebo. Akumelanga sithi fuye emphakathini. Kungcono simngcwabe sodwa, angeke sibili. Kukhuluma uMachuma avule amehlo uDube emangaliswa inkulumo yomkakhe. Utsho njalo sibili Machuma?
phela okulempondo akufihlwa emgodleni. Kuzavela kuphela ukuthi ngelinye ilanga sabulala umuntu. Amethuse lawo uMachuma athule sengathi umlomo usubotshwe mfi. Khathesi-ke uDube usengathi lithendele elibindwe yisidwa, isithuli sesithe bhabhe kuye. Kuleyo mbethu umehlwana abakhangelane layo koDube, uNokhanya uhle wathatha lelo thuba wavulavula isikhwama sikaSilibaziso wathi maye mina uzitholele ucingo lukaSilibaziso kanye lesizumbulu semali. Wahle wayithi chwathi empahleni zakhe akhakhamale nxa ebona umlayezo wecingweni lukaSilibaziso awuthunyelwe nguVictor embuza ukuthi uhambe njani. Hayibo, uNjwathonga uSilibaziso bekobulawayo. Pho-ke uVictor lowo nguphi? Esaxakwe yinto engamdingiyo lukhale ucingo kutshaya uVictor. Kudala ezama ukuxhumana lentombi yakhe kodwa ucingo lukhala lungabanjwa. Aluphendule uNokhanya. uVictor ahle akhulume esithi, sithandwa sami, ngiyaxolisa ngokwenzakale ekuseni bekuphuthuma. Ngiyakuthanda kakhulu. Konke esikuhlelileyo sizathi ukukuhlehlisa sikwenze ngomnyaka ozayo. Uyithumbile inhliziyo yami ntombi yakoNgwenya. Loba sekutheni mina lawe sofa silahlane. Ungavumeli inhliziyo icine ikwenza izinto ezingalunganga. Ngizafika khona ngapho ekuseni ngizakhuluma labo abazali bakho. Kungangcono bangihlawulise. Uhluleke lokubingelela uVictor ubone kungcono ukuthi axolise kuqala. Hello, kuphendule uNokhanya kodwa uVictor engezwa ukuthi ngubani. Ungabe uhambe kuhle kodwa mama. Akusiye Silibaziso lo, ngumzawakhe. Ngaze ngakuthola kunini ngifisa ukukhuluma lawe. uSilibaziso akaphilanga ngoba akaziphathanga kuhle. Usejike kabili emendweni. Lo mqondo wakhe uyalahleka kwesinye isikhathi. Unanzelele. Ngingakubona kanjani ukuze ngikutshele zonke iziga zakhe? Usegcizilela ngakho konke uNokhanya. Isifiso sakhe ukuthi athole ithuba lokuhlangana loVictor, angaphenduli uVictor kuze kuqhube yena futhi uNokhanya. Wathula kuhle yini? Oh, ngiyabona ukuthi uyaqala ukuzwa. Ngibuye yini lapho ukhona ukuze ngikutshele konke? Bayakhala abafazi babantu ngoSilibaziso wakho lo. Ngiyakuzwa sibili dade, kodwa-ke ngicela ukukhuluma lomnini ecingo. Ngikhuluma nje usuku mesisidla waginywa ngumnyama. Khuluma lami, ngicela ukukubo. Esathi uyaqhubeka uNokhanya azwe ucingo selusithi tu tu tu. Kumcaphule kakhulukazi lokho uhlume umona aze athi kugeze ngapho kusingcolingcoli kuze kukhombe indoda elemali futhi ekuthanda kangaka. Bengisathi ngihutshuza aluhlaza ukuze akulahle athathe mina. Pho-ke leyo ndoda ezwakala izimisele ngaye ize ithi yeza lapha ekhaya afikelwe ngumoya omubi ahlafune iSIM card yocingo lukaSilibaziso ukuze uVictor angaphindi amthole futhi anyantikane abe mubi. uSilibaziso athanda ngale ndoda engiyifisayo egada indizamtshina. Uyathakatha umntwana womthakatshana. Wayibona ngaphi indoda enje? Ngibe yisithutha. Alubana ngizenze uSilibaziso bengizambona kuphela. Ngelikade babone cwayi aphaphame uSilibaziso kodwa edidekile kakhulukazi. Esasentekenteke enjalo uDube atshengise ukuthi uzwelo kanye lobuntu izinto ezingekho kuye. Amkhalimele ngapha ehwabha ngolaka oluze lwethusa lempukane esemkulweni. Uke uphinde futhi ngizakuhlanganisa ledlozi elingunyoko mina. Ephuma emkulwini etshayela isivalo eselesibinjana. Azame ukuvuka uSilibaziso imsipha idonse ibuye kancane kancane ingqondo yakhe. Kanje ufike kanjani lapha? Ingqondo imbuyisele obulawayo
akhumbule ekuseni ezicombacomba ephinda eziqholaqhola ngamakha anukelelayo kamnanjana okokuthi ubungawezwa esithi phuqa empumulweni, azibone esegqoke isigqoko esitsha asithengelwe nguVictor esemuhle okwehlumela elinunkule entwasa. Uthi phetshe umcabango lapho esithi, Victor, phuma phela, isikhathi sesihambile. Khumbula ukuthi silecala elibomvu, nanko kuvele ngokonakala ngokungabuyeli ekhaya izolo. Asazi-ke ukuthi bazangithini, yimi ngifile sibili. Akhumbule ukuthi uke wahawula okwamhla uLazaro edobha imvuthuluka ezazikhithizwa nguDivasi. Athi nkente amazwi kaVictor esithi ngesikhathi emphendula ekuseni, ngiyaxolisa sithandwa sami, sekufike umlayezo ophuthumayo. Njengoba ngike ngatsho izolo, ngiyafunda kanxanye ngiyasebenza. Ngizakubizela imota ezakubeka esilindweni samabhasi. Ngizamdonsa ngendlebe umtshayeli wayo uzakusiza. Akhumbule ukuthi uke wakhamisa kwangaphumi ngitsho izwi esephanyeke imkhono ekhanda umfazi oqotshwe emendweni eseqede ithumbu. Isithe yembu manje inkungu ebisemehlweni, awezwe ezindlebeni amazwi kaVictor esithi, umsebenzi, angikulahleli iganga, nanku umlayezo, zibonele khangela. Akhumbule awukhangele umlayezo ecingweni kodwa usiba mnyama ebusweni benkawu ngoba bekulotshwe ngesilungu esijulileyo. Aphinde ayibone ifika qathatha imota imhambise esilindweni samabhasi, ifike yamginya yenyuka laye yaphinda yehla laye yayamchitha esilindweni samabhasi. Uyithole-ke ibhasi emlahlele komalumakhe lapha asefike atshaywa khona waze waqaleka. Agaqe ngamadolo, nanko udinga isikhwama sakhe, ufuna ukuthumela umlayezo kuVictor ukuze amtshele ukuthi azomlanda kusasa ngoba engagcina esifa ukufa sibili. Inhliziyo iyopha, aluba lempiko ubeza phapha aye kuVictor ngoba nguye umuntu ongamduduza kangcono kulesi simo. Alwise aze aphume phandle lutho isikhwama. Ngenxa yobuhlungu bomzimba agaqe kanjalo aye eqhibeni lakhe. Uyakufisa ukuthi aluba unina uyabuya emhlabeni azebona lokhu ahlangana lakho. Uphethe umethekelele wakobhuka, umthathe uze kuyemjikisa ngokusa. Lisanda kuphuma elikaVenqanqi phezulu kulamayezana abukeka sabulembu. Isikhudumezi sakhona sikhomba ukuthi emini lizabe likhipha inhlanzi emanzini. Uzwa inhlungu umzimba wonke usilibaziso, avuke aqonde eqhibeni likaNokkhanya.